Толық келдік, а? Мына біз көптен көп еңсеп, ниет қылып келген Байтуллах, мына біздің арқамызда тұрған қара жауы жамынған Наушыл Байтуллах. Азыр Наушыл Байтуллахты айланып таваф қыламыз да қаласа. Байтуллахты бірінші көрген кездегі дуа ушул. Бисмиллахир-рахманир-рахим. La havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut biyedihil hayr وهو على كل شيء قدير وإليك المصير اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومحابة وبرا وزد يا ربي من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما ومحابة وبرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله.